wengi wafuate wa haka matangazo mema yangu unaunga mwanao nasema kalikia ushashi
Azali nalawe 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 dictator nalawe dictator nalawe dictator nalawe dictator nalawe dictator nalawe Azali nalawe Wapare dari Merak kusoma banga losoni kicho walicheko Merak timinono losoni wakati huu garibana kanaje armashotiko dawjadala nazam kibazahe nakungula loidu akoti kolonu onjuaniyo okowaroloniyo wasawa twareme balana sadi kuku wadi odi zerdao amafiani kazontala kuku osikolero ina tafsir ya amanda wala hunu nino kuku nitama ili nisonese nino kaono jirio amafiani Dictature comment? Non à la dictature comment? Katakubali wikumati, katakubali ufumo wenyasi, katakubali katwazaliwa, katakubali uhitu na swadi, kaladio, inabarakao, omswadio, kuhanunelo, nakabagugu, nakatabia ya kufanyao, azali katira isi wa watu, azali haidi kafati, azali tira isi wa haki. Aibu! Azali! 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 Avant la dictature, non aux arrestations arbitraires, non aux arrestations arbitraires, non aux emprisonnements arbitraires, non aux emprisonnements arbitraires, non à la dictature, non au vol électoral, au job électoral, non. Non à la corruption, on dit non à la corruption, non à la corruption, oui à la démocratie. La dictature, non! On n'en veut pas! La dictature, non! La